Ya revela el Regional Director del Police Regional Office 9 Chief Superintendent Billy Beltran que manada del di ilma targets na Oplan Double Barrel na entero Región 9, Elia Escapaya para na otro probinsya este tiempo. Ya sucede según días después el sintado del mismo nuevo presidente Rodrigo Duterte, quien taman target o bien rabyaw na droga como el shabu. Marami na wala dito sa atin. Pero dahil national scale ito, saan man sila magpunta habulin because yung record nila wala na lamang po dito sa Region 9. Nasa national headquarters na po yun sila. Kaya ang naghahabol sa kanila ay hindi lamang kami, CIDG, EDSOT, NBI, and soon the AFP will also go after itong mga high-profile na targets. No hay revela el oficial si quien estos y cuánto sila, pero él habla que hindi este aseguramiento del mga pushers que libraw ya sila na peligro, siendo di ila kampanya nationwide ya y no hay más tiempo para escapa pa. Puwera ya lang si Cherry sila bastante sen para escapa na otro nasyon. Kapag nagkaroon ng enkwentro, sisiguraduhin namin kami ang buhay at sila yung patay. Pero ang gusto kong sabihin sa publiko, sa ating mga mamamayan, lalo sa mga magulang, alam po ninyo itong daigdig ng droga, ang sabi nga namin dalawang bagay lang dito, either ikaw ang matidisgrasya o kayo'y makakadisgrasya. Kaya ako'y naniniwagan sa mga magulang, yung mga mahal sa buhay ninyo ay pilitin yung ialis dyan talaga. Sapagkat malapit po sa disgrasya yan. Yari itira si Beltran, kaya estos mga persona amo akilos mga grande drug pushers, cerca con este mga selyama drug lords. Base na source del news team, mayoriya de estos mga persona lokaw syempre alina barrio del Recodo, pero ya salía. Pero tiene syempre asigun kanila el cuantos talipaya queda. Uri na dila shootout. Albert Luna, Dateline Zamboanga.